Fulufhedziso yavho yo lindulwa vhukuma ya khasho ya lushaka ya SABC ya uri vha vhe na tshumelo ine vhathu vha kona u wana mbekanya-mushumo dzine dza khou tamba muyani thwi nga kha thendeleki dzavho kana dzikhomphutha yo fhedza yo swikeleliwa. Tshumelo iyi ya app yo rwelwa tari he ya kona u ya muyani na musi. Vhashumisi vha app iyi vha ḓo kona u swikela zwiṱitshi zwoṱhe zwa radio zwa 19 khathihi na zwiṱitshi zwiraru zwa theḽevishini zwa SABC nga mahala. Nga nnḓa zwenezwo vha nga kona u swikelela tshiṱitshi tsha zwa mitambo tsha theḽevishini tsha SABC tshine tsha vha SABC Sports khathihi na tshiṱitshi tsha Mafhungo fhedzi tsha theḽevishini tsha ḓuvha ḽoṱhe khathihi na zwiṅwe zwiṱitshi zwa theḽevishini. Really, at the heart of what we're doing is to align with our mandate of entertaining, informing and educating by making sure that our content is accessible for everybody and using multiple devices, and I think this has been what has been missing for us. Khamphani khulwane ya zwa technology ya iSense I khou amba uri ya ḓihudza u ḓiwana tshi khou shumisana na SABC u vha na tshumelo iyi ya app. We are part of society, so I'm just proud that we are the first ones to launch, and we want to wish SABC and all consumers in South Africa a great World Cup, a great experience, and a one-stop shop in the SABC Plus App. Va SABC vha ḓo phaḓaladza app iyi nga kha theḽevishini dza tshizwino dza iSense khathihi na tshumelo dzavho dza thendeleki phanḓa musi mitambo ya bola ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya FIFA I tshi takutshedza ngei kha thanga swondaha ino.